ole clear tu te chibai le vek ule tunjung video a chuan pathian deu so na lampang rong kai le anhuwa chiat na thleng rang te karon tar lang do nanga tun nai darkar somni pali chung khan video pakhat viral awma chechu pathian deu so na video ani tin heba ka hian e video a viral changa reivak lo nuwa lirhing a thleng chun zom boka pathian deu so na nen hian inzom na neyem ti ero kan soi theilova ama ero chu thilmak tak ani pathian deu so tu te hian zakmi lovin camera ma a khovel pum huak mu thei turin an chop chuak thina tuna ngei po hian tum kau ni thlen ma zan khan clip pakhat chu pathian deu so na lampang rong kai aron omle ta a he clip hian ngai ven al lo in midam takin an soi sel bok ani tin he clip hi internet lama phei chuan a viral na sa a midam takin an ngai ven ani ole kan soi thui ma in internet lama video clip viral hi kan in ma support don ani. And the left's assault on faith continued last night when Saturday Night Live decided to make fun of Jesus. Hi, it's me, your favorite president, Donald Jesus Trump, comparing myself to the Son of God once again. You know, many people are even calling me the Messiah because of the Messiah made out of the economy. It's true, the stock market did a Jesus. It died, then on the third day it was risen. And then on the fourth day it died again, possibly never to return, just like Jesus. Kanin takang khan video clip a khan Donald Trump le mat sangin isua soisel na le deu so na sang aron chak chuka eng tiang chin nge soi tlema zo garan tarang don ani in minga isan Donald Jesus Trump kania pathian fa pa nen kain khai khin le ta mitam tak phei chuan Messiah ti hin min ko hiala achan chu economy in asiam chua Messiah kani wang ani stock market po heading tho hi ania athia ni thumnia athole ta nilina athile ta a kirle tur om to lo isu ang chin ti hin hepa hian soi ani headlip hi arsenal Sunday Night Live fa pek chu ania isuan thina nea athole na le temple ati thiang hlimna deu so na lampang ania chamalo ti to dan chinangin skit toy te mangin tiang hian pathian deu so na chu a thleng ani engang chi nge he hian ngong anei le don kan soi theilowa ama ero chu ngai bel tur sang aron chole ta ani hetianga pathian deu so na a thlen lai hian drama administration lampanga ero pathian tri na hi a thleng na sathunga midam tak phei chu anin Donald Trump a sarkar apian ma khan Joe Biden sarkar a khan pathian ngai sak lo na le pathian ngai poimo lo na a thleng na samman nan tia amai ro chu drama aron sarkar ta ka chuan kong engkima pathian an da poimo masa a an thil tina kong sang a te chung china an nei masa a Donald Trump ngei poin pathian a da poimo zia chu kong sangin alan tir to ani tuna hian clip dang pakhat kan en le do nanga he clip ve thung hi chuan pathian a choi moin mitam takin an fakna saboka Donald Trump ka ishuai sarkara hian pathianin mun poimo taka changa pathian da poimo na lian tak an nei hlom ani ole amma sain clip hi kan en vele photanga tichuan kan soi chunzom le don ani. Our government has turned their back on faith until we got Donald Trump in office, where people like the press secretary is actually doing prayers before she goes out there. I think we need more of that, not less. And I'm hopeful that this is a new day that's coming. Well, and actually, Gianna, you just brought up Caroline Leavitt, the White House press secretary, and let's take a look. Oh. Lord Jesus, please give us the strength, the knowledge, the ability to articulate our words, have fun, and be confident in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Kanin takang khan klipa tung China hun mangtu kha White House press secretary Caroline Leavitt ania ani hi
pathian trị mi tak ania tin White House a hian Donald Trump ai o tu han hi a engkim mai chu White House in puanzar tur an nei chuan ani hian aron puang zar thin ani kan mu ta kang khan na atho main pathian hne na in hlan na hun amang masaphota ti chuan anna te chu atho chun zom ani he clip po hi a viral a mitam takin Trump administration chu an fak na sa ani soita kang khan kong sang sangin pathian deu so na hi thlengthin ma sela kong chen khata ero pathian chi tu te hi an lo lang vele tho bok ani komin kumtir lampo khan Hollywood lama pathian deu so na rong kai lampang aron viral tak chim kha kan siat karinga kha deu so na wang khange nianga Los Angeles a kang mei rap thak ta chuka mi sang tam takin chena in le lo an chan pha a nun na chan te po anom nual ani kha hatiang kha ania chuwangin pathian deu so na lampang zonga thil kalpui hi thil thatak ani lem lowa tunang ei po hian Donald Trump lema changchuan isua deu so na aron neya thil sang sanga pathian ada niam hle ani amai ro chu tuna hian US a hian lir nging a thleng le tatlat maya he video clip a viral changa rewak lo nuwa lir nging hi a thleng ani he video nen hian ingkung kai na nem ti ero kan shelowa ama ero chu ngai bel turin hetiang hian a thleng ani ole tuna chuan San Diego a lir nging thleng chung chang hi report kan pe vele lockdown ani California San Diego a lir nging 5.2 magnitude na chu ha thlenga alien hing hi andrama chongmalam dar som le minute riat khan thlenga epicenter hi Julian California ani a resort town hi Cuyamaca tlang buloka omnin San Diego changa dagar khatkal vela aum ani lien hinga changa dagar ni aliam nuwa Perry Godwin San Diego spokeswoman chuan BBC shildanin alien hinga wang hian chiat na thlengemo liam tur anom lo hlo ani ama ero chu phaizol ani wangin lir hing ero hi chu anavio ni ome San Diego Sheriff Office Point tun thleng hian chiat na lian tham thlengemo liam tur an om thu report om lo ti asoya ama ero chu helir hing hian nipuite chu atiphok lek na sa hani ome helir hing hi athlen nu rewak lova National Weather USGS chuan an report danin aftershock athleng zuiti antarlang ani amairo chu hetianga lir hing athlen ma hian emergency alert chu USGS hian mipuite a thuchua anlo siam to ani Los Angeles atanga hlathiang bera om turin thuchua anlo siam ani tuna chuan San Diego a lir hing pute sang te kan thlir do nanga ama sabera chuan San Diego sahuana lir ngin laya thil thlendan hi kan endo nanga he clip po hi a viral a sahuana cheng ramsa te chuan himna zongin tiang hian a hovin lir ngin la hian an tlan khom ani Hilmak teu chu ramsa te po hian liang hing tur hi an shelok themo ti tur hania inchu baka liang hin lai takhian a hovin an om khoma e hian in kong tam takin an mani hi aveng him thei ani soita kang khan he liang hing awang hian chiat na lian tham thleng om lova inchu baka nun na chan po an om lo boka wani thla kakin tundin huna chuan an himri ani California hi lir nging kalkong ania movie sa depon kalong hutoin karinga lir nging hian makin loka helai mun hi asoi le lowang ti po asoi thelowa in movie san lo siam to ang te po kha lir nging rap thak tak kha thil thleng thei tak tak ania chuwangin eng angin nge malam huna hian helai huam chung hian lir nging hi anton le don ti hriat ani lova tuna tan ri chuan an la him hri ani ole khangte kha tu hnaya thil thleng sang sang
กันตาลันเทจูอันนี้